byakusima Themis mukuru w'irwaro rya Nkungu nagira ngo buri kwezi no batunga abarwire ba siriimu bari hagati ya 3 na 5 kandi enshongeji ajejecheriro kushambanere ryo abarwira target ibatwire ninga shikurugira dushemiye ku bantu batuyine hino kuba kurenga ho shango maho kuba tuyina turiste bashatu ninga bakacendera bakababera bakutunga akakoko kasya ushango umuntu na 5 mukaga kandi echo ebenshongambi yituteka teka ngo eresirwe embera y'abantu mituriire yaabo obutahurira omuherezo butukubahereza omuri aba harimo abana 48 abarwira akakoko ka siriimu habwo butafayo bwabanyina okuzarra mu mikono y'abazarisa batatendekirwe okurugerera hawe gombora ya Ntungu kudathi kemigisha bwenu no kugenda mu mashomero nshomesa na mnonga hatu abantu b'ingeri izoba bakitegereza je ngo twine siriimu umbantu bitori kuceraye bweni ntekateka ngo izoberi abantu yomuwaza kurgaha yaza kugenda ashoborera abantu no kushomesa bwo kuba siriimu te kucera numbazo guruho no bwo kujimara amani kugira ngo ninde muri Nkungu mugomora yanjye echo nyonka cyamano gomorege iyo nishomesa ibyaro 00 n'ibiratana bibiri sofati zigize ibyaro kabiri na kimwe ishomesa ibyo kwirinda y'ubuyonjo n'ibyamagara n'ibyo no kutwara hamwe nshomesa abantu kureba barekeraho cyo kuzumu amarayi umwaka uguhwire yagombora yengari niyo yakwasira umwanya go kubanza amakuru agagasha kwa Richard nahabwe umara Kazo.